फोंड्या तालुक्याची बरे तरेन उदरगत करतले, मात ते खातीर फोंडेकारांनी सहकार्य करचे अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मागले। फोंड्या वारखण्यार कोयरा विलो प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळीन ढवळीकार उलयतालो। आमदार लहू मामलेदार, कायदो आयोगाचो अध्यक्ष नरेंद्र सावेकार आनी हेर मानेस्त कार्यावळीक आशिल्ले। सहकार्य मागता की जे प्रोजेक्ट मुखार येतले ताका जर तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य केले जाल्यार फोंडा सिटी जे अंत्रुज महाल हे नाव आमी विसरत गेल्या। खरें म्हणजे आमकां अंत्रुज महालात कितें जाय हे जर आमी सगळ्यांनी ठरयलें जाल्यार ते शक्य आसा, अजून शक्य आसा। आम्ही सगळेजण मिळून एकदा ज्या पर्यावरणाबद्दल उलयतात त्या पर्यावरणाचे सांबाळून दवरप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा आणि त्या नदरेंतल्यान हो प्रोजेक्ट आमकां सगळ्या फोंडेकारांक अभिमानास्पद आसा, हातूंत मात्तूय दुबाव ना। म्हणजे सिवरेज ट्रिटमेंट आणि हो सगळे कडेन जावं जाय आणि हे जावपाक जाय जाल्यार आमकां लोकांनी तितलेंच सहकार्य करपाक जाय। आमच्या फोंडेकारांनी आमकां खूब सहकार्य करपाची गरज आसा। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। In the electricity department, the services of Mr. Cajetan R.A. D'Cruz, Vishnu Kubal, Suresh Vaingankar, Pundalik Pujari and Eknath Harmalkar, by virtue of an agreement dated 19th April 2012, this government signed an agreement extending their services. I have filed a petition before the Chief Electoral Officer Panaji, and in the petition I have made a submission that this is blatant use of government machine and government funds. The UPA2 government has been advocating economic reforms as though the economic reforms is the only pill or the medicine to address to all the ills plaguing the country. But the country needs more to make India into an economic power. And Janit Party advocates that in the days to come they will give an impetus to judicial reforms, police reforms, administrative reforms. श्रीमान वेंकटेश अनंत पै रायकर जन्म शताब्दी पूर्ती महोत्सव 2013 ह्याच्या आधारावर नाट्य साहित्य व काव्य संमेलन 2013, श्री गोमंतक मराठी अकादमी परवरी, राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा, गोवा राज्य मराठी पत्रकार संघ पणजी आणि श्रीमद शेषशाही प्रतिष्ठान सावयवरे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा जन्मशताब्दी पूर्ती महोत्सव साजरा होत आहे। त्यांचे जरी जन्मशताब्दी वर्ष साजरा करू शकलो नाही तरी सुद्धा जन्मशताब्दी वर्ष पूर्ती सोहळा आपण साजरा करायचा। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल सर्ती खातीर शुक्राराक गोंयचो पंगड जाहीर जालो। हालीं तेंपार गोंयची कामगिरी बरी जावंक ना आनी ह्या खेपेक खेळार फोकस दवरचो अशी शिटकावणी खेळगड्यांक दिल्या। संतोष ट्रॉफी ह्या म्हयन्याचे 14 ते 26 तारखे मजगती केरळांत जातली। शुक्रारा दनपारा संतोष ट्रॉफी पंगडाचे खेळगडे तशेंच कोच आनी अधिकाऱ्यांनी एका पत्रकार बसकेन संतोष सर्तीविशीं भासाभास केली। The motivation is last 2-3 days I have seen is very good because they are beginning to know what is Santosh Trophy, and some of them, I think most of them are going to represent for first time. It's a mixture of youth and experience. हालीं तेंपार गोंयच्या खेळगड्यांचो फोकस लीग सर्तीचेर चड आनी संतोष ट्रॉफीचेर कमी जाला अशें GFAचो उपाध्यक्ष एल्विस गोम्स म्हणटा। Focus of late has shifted from national level competitions because now you see the times have changed. A lot of focus has gone in the league competitions, high league, right now down at the club level competition, club competition, inter-club competition has taken center stage. But then we cannot lose sight of the Santosh Trophy because it is dear to us. In the sense, there was a time when it was looked upon as the most prestigious. Keep focused on the game, one game at a time, one moment at a time of the game. You are coming close, very close to the moment of the game. You be very focused on that. Only for the match, you will see you will reach to the finals if you concentrate on this issue and please determine
be spirited, be united, be self-disciplined, you see performance will be definitely high. UB ग्रुपचे मार्केटिंग मॅनेजर अरविंद पादीन गोयच्या खेळामळार किंगफिशर उर्बा दीत रावतलो अशें म्हळें. Obviously, Goa is extremely close to Kingfisher's heart, and whatever happens in Goa, Kingfisher has to be a part of it. So there we are, and I'm extremely excited about our team, and I've heard good things about the young players who are going there to get our trophy back. पणजेच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.